So hi everyone, welcome back to my YouTube channel mo. Te dang ne ke sngi yo chuti tengah mood I mean nado step tip hado imet mo tip hado isngi mo man what I cook in a day le ne ye ba mo dang ne ke sngi mo to every time dang ne ke sngi to dang ne sngi yo chuti tengah mood man at least man je hichet special man import hichet man ni kinja bun item berok na terakan bit sini por like kan te yo por vere nong chet te man tu yo chet na do step man yi chet no step kate sngi te ti vere met ngaje ro mo te is step be sngi te of punyu banyak pi mo te you pida slam embreide rakai ni jai vlog te mantu ong hari kod yo uchnang yo upo semua te kamnu yana ye chai pinong tengah le biang kam te vase pa yu bai pinong pa kamnu marsu hai tidur te ye de ong te yo pi yu pi mo step ye cheda kate isngi wan yu cheda te tang kita continue pai kan video ha bukut gama te okay. Finally you pidi ite pasta ngo dang ne te por bhai chet te bhat ong man tu bam ni pasta na you phi kam tu you le phi kitang te piang hi color ye jadi you phi morning breakfast pa ini piti breakfast i pasta ma ti phi eng ho ni I matar pedok atabu carrot ite wat eng ate embroider eng ate ti phi I jai masala I maggi masala ite phi lemak wa phi try mo ngasang ate bang hi kam tele te to katu yo bam breakfast ye chem wani he pors ni ban mo yang chwa chwa bo yang chwa te saki mo chwa te saki yang chwa man dip te pi wani pi te finally katu yo te saki mo kam no ki yeah. Kalau continue pakai video apa kemana? Datang juta, ya cuman. Tekat tu yo chet jasngi ngo, dang step di pasta bami. Tekat tu yo chet jasngi. Tekam boong what I cook in a day. Actually not every day dang neto yo holiday ite bah yo por chet. Te poi katu yo pinyoy pi te jur ba empo fresh. Te yo pa mo. You chet ama to asni chutti tahap special you know follow me right ow te jura pudding sempler dang chet de sempler ma dakha te tu phulgobi ma forest le te yo pa ma yo pite khan jura main di teng ni uni yo pang tha man tu chet yo chet am tu ma de nga phi jubu pudding pi mo po fresh yo pa nga to po fresh bo ka jubu pudding pi mo po fresh yo sempler yo tadi ni sempler yo chet ma sempler ni por season ngate bang ni no Depai katu yo ani selak sedik ma selak kian te pi de yo pi mo bam news nem ngate ini first time ubah yung news nama te cepikan nu cikilo ang maci tedang saat bahagia nyapau prapau cikilo te kadu tenat ite ang baik hado sopau lepau tedang yo ai kesa dang ne kesni tedek yang tedek ko kia yo cuti yo kemana tam te ish kia sni man te keklang do kia sni jumur manis step lokai ga tra kan di beje Bang yo cuti dang tengah sau jenang dok peran wan kia mereka not good for health tang kate
Bija bisa lah sedih cek no mendewan tentip dia dan pun item jan. Bun right, I mean 3-4 item tercet baik jan no. Piyu memang tersalah. Sekate yupi selah sedih. You stem happy kino. Ija ada jan ii. You stem happy kita ante. I think di bawah kamera mah, di bawah hand biang gelaj mah tersabar te ngap yang simple lah cek no. Mau film start baru cek dengan tante. Iki orang piyu ye cek no titip happy jonga. Semurid BPT AM dan PA kan mah ke baik continue ka video te you pinang perlok kamno kate mencidai ni sa ta iki clemencid les ngau every te ba on cid ni mencidai ate ha mencidai tunda khang ini de khang de sede te tu na hai ni te yo pi one pi next item mama Naya yang sini bisa melihat mah. Tekat tu, nepsde katu nayo terlihat no kamu. Baik piyu piu mo mah, sanspat tangkat teno tu mo nga, ate mo le mo di teler mo simen tor tu mo sekiat. Om bau tu je terlihat tu te mo sekiat yang yo piyu piang. Piyu piu mo na sanspat tangkau. Om bau ni tu mo sekiat hi tahun ni wajna di simen hi kop sara. Diteler oh best reset terlihat oh tangkat terlihat sara no. To iki grinder lar kwa reuse ke saat bil kareno ite bahar kwa reuse. Te kata yo terlihat nai no ama. Te finally kata you hi terlihat kan dengan nai ama. Kata yo kut sampler perlok. Te katu yo ko ani sampler mah. Ngam mana video sini ni background te jodam pero yogi to ki kian bero yunga. Tangi do rutes ad hogu tangi kian di te bah tengah ju bai thau chna video nga. Ate bito ini kerja ro poi tu ni brightness le ite bah te ini wa thau chna video. Kata yo ko sampler mah bai. Kam ni bang pergi sampler. Atau ni juga yo. Orang baik never em muni nong tahu juk swede rekod sampler. Dan pu em juga sampler rawi ke swe hong atan never em muni nong to sup bau kok duni te bau citom de rekod sampler to perlu kat tu kok sampler ma. Pat pi bengai kok sampler poi piyu pi. Piyu ngat tu kok sampler ma yo cena pi manga. Nu dung yo lanin la kok sampler. Never em muni tu ma pi yo. Am ni yo pi sup ban nong kok yo. Lai hả? Yo. Suka khỏi đi. Ya rabam dan cuma ngồi cứ ngồi chụp máy ya rabam sampler. Kho cái cà tiêu cái móc kian. Bây giờ pini item mama yo chat sampler. Piat semurid ketung sepedok atau sampler itu po emu atau bising virusul mededep telian. Yo pinyu pima I proses chat sampler. Tu karai le yong bago. Vito poi ti tedem te samhite tu kamera mobile le ka tu tedem ka. To pai ka tu yo chat sampler ma. Ini saja lah. Ini nak ini aja. Bisa. Ini single suna. Katus sudah konti mah. Belum mana ya semua itu sepedok. Belum lah hai beri tak ki. Tipu macam abu itu teh tu mampu teh bahasa tu. Mampu betul. Kerja lah. Betul ya kita ambil kan tak beri sepanjang lah. Tak lah. Tujuh semua. Jadi kami cari yang mana.
Tekat tuyo kita sudah buat ini tekat tuyo ino ane sempler atau bisa murid je lah itu mah. Tekat tu dah hari tu mah. Yo yo dah hari kita bakam yo dah hari. Iya dah hari teman-teman. Tekat tu yo eno di naimo. Nah, itu kecil. Tiyo tekat tu dah hari rak cuma. Itu selera. Baik sekejap ya rak sangat tu tu yo. Oh tu tu. The finally perlak you finally tip arganta maliganta machet mainly ni lat bare se bu kho bu taliat nai te bhai ni tan chi pet de chen ge ni lat bare yo pi yo pi ki simpler ha jan ma kam ni yo bang thi ge pa ni men chit dai kata budak hama kata ni wani selak sedik te ni di tu pastarane step te bitu jai te katu yo bam noi sendon katel kanu je ar chiting yo bam noi ma te kam ni yo bang thi ki ma. Finally perlok dah ready berak jat sengawe. Arnia ada tambah por ni kok sempler bu terlihat nai. Tiyo pini kita ba mama dang ne. Idakha sempler bisla sedik dekat tu yo ba mama kata la architing. Yo bam jasni kat tu permit te jan mande da toeki dang bun hini jai jur te permit la ini gala yo pen ini kisah. Kat tu yo bam no mo perlok. Obama kat tu nang ne tu yo por he chet se mbak ini se kwa beria abang sempler ne semen abang ni Tang kita pula iya bro. Jangan membang buka video, like, subscribe, share kamu. Dan only that's all for today. Love you all. Bye bye.